Rero nguhaye ikaze kuri Toka Sport ubuzima, nkwifuriza ibihe byiza cyane, ni amakuru y'imikino aba agezweho cyane. Hanyuma rero Rayon Sport igiye kumanuka mu kibuga ndetse n'amagaju, abakinnyi bari bubanzemo n'ibindi byose uri bubone hano kuri Toka Sport ubuzima. Hanyuma rero ku munsi w'ejo Rayon Sport akaba yarakoze imyitozo, hanyuma rero yitegura ikipe ya Magaju, akaba rero ari umukino ubuze kuba uyu munsi rero saa cyenda zuzuye, akaba ari umukino wo kuba ku isaha saa 12 bigahindurwa na jenereta itari ifite umuriro wo guhaza stade ku isaha z'umugoroba. Rero akaba na match rero yari kuba ku manywa nayo yimuriwe ku isaha saa 6 n'igice rero ya Gasogi, natwe kubirebera hamwe. Hanyuma rero niyo uri uwa mbere kuri Toka Sport ubuzima rero komeza ukore like, share, comment nimba usanzwe kabisa, ikintu cyo gihe gukomeza tukabana tukabita update zigiye zigezweho cyane. Hanyuma rero 11 bari bubanzemo ni Patience Mwizamu, Fitina, Hakimu, Aimable, Arma, Sefu, Charles Bale, Henga, Fiston ndetse na Kevin Muhire, mu gihe abasimbuye ari Kadime, Serumogo, Emmanuel, Ganijuru, Jesus, Haji, Harun ndetse na Fabrice. Rero akaba aribo bakinnyi baza gushobora kuba babanzamo. Rero tubibutsa ko iyi ni Toka Sport ubuzima, ikintu cyavuga mukorane like, share, comment, hanyuma subscribe n'utarayikora ukayikora, nimba waranayikoze kubanza kuri like nyinshi cyane ndetse share na comment. Rero akaba aribo bakinnyi. Hanyuma match rero ibanza Rayon Sport ikaba yarayinganije, se iyi match ya none umunsi iraza kwitsinda, ni ugutegereza tukareba. Hanyuma Rayon Sport ifite fixtures ya danger, hanyuma nako iri hafi n'umukino wa mbere. Rero umukino wa mbere w'abakinnyi na Marine barawunganije, umukino wa kabiri n'uyu w'amagaju niyo turi kubagezaho. Hanyuma match izakurikira kuri juru ya gatatu ni match ya PLFC kabisa ikomeye cyane. Hanyuma izahita ikurikizaho Gasogi United, iyo ngiyo ni ikarandiri ya Rayon Sport itoroshye cyane. Hanyuma izashitana ikurikiza juru na gatanu Rutsiro FC, hanyuma Bugesera ikurikizaho Etincelle kuri juru ya 8 izahita ikina na Kigali. Hanyuma kuri juru ya 9 ikina Musanze, ya juru na 10 ikine na Gorira. Hanyuma Vision Jeunesse Nouvelle ku itariki ku mukino kuri juru na 11. Hanyuma Kigali bondi bakina kuri juru na 13. Hanyuma iyi ngiyi akaba ari juru na Fazari. Hanyuma kuri juru na 14 bakina Police FC. Hanyuma kuri juru ya Fazari iyo soza bazasoreza kuri Mukura, akaba ari yo match bazasorezaho, akaba ari A1 na Rayon Sport. Nongera kubibutsa ko match ya gatatu juru ya gatatu Rayon Sport izaba ikinana na APR FC kabisa, no kuzagumya tubakurikirana byose tukabireba neza cyane. Rwanda Premier League 2024. Hanyuma Mukura bazakina ku itariki muri juru ku itariki 21 z'ukwa 12 2024. Hanyuma APR ku itariki 14 z'ukwa 9 niho bazakina umukino wabo. Hanyuma kuri Instagram adusanga ni Toka Sport ubuzima, YouTube Toka Sport ubuzima, TikTok Toka Sport ubuzima. Hanyuma ukore like, share, usangiza abandi izi video mu magroup ya WhatsApp, status, hose ku stati group hose. Ndabashimiye cyane, ciao, salavista naho mukanya kuri Rezilita.